ole tun trum politics huanga chuan Lok Sabha in thlan pui lo om tur chung changa Mizorama party rang te din mun le a che vel thu te kan ngai thlatlang don ani kan hriat to angin Mizorama party rang ZPM MNF Congress BJP te chuan party mal threwa MP election hi ma chhon an tum ni in na hriata heng party te hian candidate pon puang chho tanual mai MPC hian pirita mal somi chu candidate atan an puan thu social media vela kan lo hreto a March ani som pariat dei to khan MPC hian an candidate tur hi an puanga kan hriat to angin pirita mal somi hi zoram khovel huwa pa zai thiam lar hat lo ni to khani in MPC president Puvanal Ruata chuan Lok Sabha MP in thlan lo om tura PC party candidate turatan pirita mal somi kumsum li pakwa Downter of LT Muana late scholarship veng lai tuna lai puitlang aizola khosamek chu an candidate ani tur thu asoyani purwa ta chuan kan candidate hi thlan tlin ani chuan aizola MP office an hongdona MP zongjong in an mani biala office an nei vek na tur dan siam ani theinan ma an la don ni in asoya hei hi a hlotlin ngei an rin thu soin hemi awang ringot po hian MP zongjong in role modela an nei history bung thar siam tu ani don ani ti in vote theu turin mi puya so mani pirita mal somi chuan a thil ti tum then khat soin Mizoram MP mai ni lovin zofa tele India ram Christian te tan MP kani don ani ti in Mizoram maso na turte zofa te himna turtele hindut wa dawle tura nasataka kepen ani theinan MP ni adu thu asoi ama vote turin mi puya som bokani itan katling tok ti hla awanga Mizoram mi puita hriat rita mal somi hi LT Muana let le Vanal Ruati scholarship veng lai te fani in November ni somni panhi sangkha zuko somsari panga a hor to kia pianga lai puitlang aizola khosame kani mi puin ama an hriat na ber chu hlaphua le zailama ania zailama mizoten an hriat ma in scholarship pa kolai bena zai tu ania mizo zinga modeling lama sul sutu Kolkata modeling na thoka modeling agency te partnerships lo nei to ania mizo zinga 5-star hotel thokma sapol ani boka Mizoram lo chuan huwa DDK a news correspondent na a thok thina film lam lu chilin ZTS audio and visual production a producer ani a intisiak loman pakhat na te lo dong to ani social work lama socio operation a president nilai ni in Zoro General Headquarters a kumsom chung secretary ni na lo chel to bokani kan hriat to angin India ram Lok Sabha in thlan pui sang ni somni pali chu April ni som pakwa atang khian ram puma nei tran ani dona he in thlan pui hi tho sari anei tur ani a vote la te hi zun ni li sang ni somni pali khian ram puma arwala chiar ani dona in thlan pui nei tur tan hian political party rang te po anin buat sei chome kani March ani som pakwa dei to khan Election Commission of India a Chief Election Commissioner Rajiv Kumar chuan New Delhi a thuthar thedar tu te komin India ram Lok Sabha in thlan pui nei hun tur hi puanga kumina Lok Sabha in thlan pui hi tho sari anei tur ni in April ni som pakwa atangin vote hi thlak tran ani ang vote thlak tho khatna hian Lok Sabha seat zale pani atan April ni som pakwa vote thlak ani dona April ni som ni paruka atho ni na atan seat somret pakwa vote thlak ani ang vote thlak tho thumna chu me ni saria nei ni in seat somkwa palia in thlanna na yani anga April ni som pathuma seat somkwa paruka tan tholi na hi vote thlak ani ang thonga na atan parliament bial somli pakwa me ni somni khian vote thlak ani bokanga Lok Sabha in thlan tho rukna atan me ni somni panga a bial somnga pasaria vote thlak la in thlan chhong to berna atho sari na atan zun ni khata Lok Sabha seat somnga pasari atan vote thlak ani ang hetiang in thlan na rang a vote la te hi rualin zun ni liya chiar ani don ani India ram Lok Sabha in thlan pui nei tur puana ni hnu hian Mizoram Chief Electoral Officer CEO Madhup Vyas IAS chuan aizola thuthar thedar tu te komin Mizoram Lok Sabha in thlan pui nei tur chung changa in buat sei na hi puang halani kha Mizoram Lok Sabha seat khat chau chu tura in thlan na nei tur hian hriat tir na hi tun thlani somni khan ti chu ani to a
in thlan chu tumte tan hming pek lu thei hun chu March ni somni pasari thleng hongin March ni somni pariata in thlan chu tumte hming pek lu chu endikani anga March ni somthum sang ni somni pali thlengin in hu do hun hon ani bokang April ni sompakua mi puiten vote thlakin vote la te hiram chung mun dang rualin June ni liya chiarani donani February ni riat sang ni somni palia electoral roll tlang zarta ka alan danin Mizoram puma vote nei thei noi riat siang ruk sang khat zani somsari pasari ommekin anzinga noi li sing khat sang li zasari somsari pasari chumi pani in noi li sing li sang khat zanga somni chu meichia anni mipa aya meichia an tamna hi sing ni sang ruk zasari somli pathum zetani service voter sangli zakwa somriat an oma vote nei tamna ber district chu Aizawl ni in vote nei thei noi ni singriat sangriat zani somruk pariat an nia vote nei thei tlemna ber district chu na thial ni in vote nei hi singkhat sangruk zani somnga pasari an ni thung vote nei tamna ber assembly bial chu 36 tui chong Longklai district ni in vote nei thei singthum sangruk zali somko pathum man oma vote nei thei tlemna ber bial chu 34 thawrang Lunglei district ni in vote nei thei singkhat sanga za somnga pahnian ombok Mizoram puma mipa za zela meicha omzat chu sangkhat le somruk pali ni in mami district ka chau meicha vote nei a in mipa vote nei an tam zo kani youth voter kumsom pare ta tanga som pako inkar hi singthum sangruk zani le som pali an oma senior citizen kumsom riat panga le achunglam sangli zasari somnga pariat omin vote big vote nei person with disability electors hi sangthum zathum somkwa pakwa nombokani kumina Mizoram Lok Sabha in thlan puya hian polling station sangkha zani somsari paruk omtura ruwa man ni in kumsang ni som pakwa a Lok Sabha in thlan pui a in za pakhatina tamdon zoka meiche hlang en kol le vote big hlang en kol tur polling station pakhat theu assembly bialtina umdona model polling station pakhat tal constituency tina siam tum ni in ECI thupekin critical polling station zong le polling station zong zat ve ayat lem lova vote thlak lai lo vilna turin webcasting ti tumani boka heba ka hian postal ballot home voting chu vobik le senior citizen ten an dua an man thei turin ruwa manani don bokani in thlan pui ven himna thok turin state police mi sang thum chuang le Central Armed Police Force CAPF company sompanga velan duty dona dan le thupek thataka ken ko ani theinan ruaman na an siam bokani heti lai hian Congress chuan an candidate turan puang fel taboka social media kan lo munol to inarin oma Mizoram MPS officer retire Pulal Biak Zama chu Congress chuan an candidate an MP candidate turin an thlang fel ta ni kha Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan April ni sompakwa sang ni somni pali khan Lok Sabha MP in thlan lo om tura an candidate an puanga police officer pension Pulal Biak Zama chu an candidate donani Congress candidate tur puang tu an president Pulal Thanzara chuan an candidate chu MP atan thlan tlinani chuan Eptutangkhom Indian National Developmental Inclusive Alliance India thutna athu anga Mizoram namle sa kho himnan thei top achua don tia soi in thlan lo om tura hian chakna an chan nge an be sei thu a soi boka BJP in Christian ten wai chimi vek tuma ma alak na do dal tu om chhun Congress candidate hi Congress party candidate hi mi puite point an vote nge kan ringa ram namle sa kho himna na be tur hi vote turin mi pui kan som bokani ati zona changin Congress president Pulal Thanzara chuan Lok Sabha MP in thlanna lo om tura hian MNF party nen thok duna candidate in trom siama malak an tum phot thule an in rem thei lo wangin tho hona an tumna chu atlol ta ani ati MNF lam hian min ron be masa a an rotna ngin in biak na nayani a thok ho tura kan in ngai lain Congress in an do ber BJP kai roi NDA neda a member an ni na anin nuk dok tura kan ngen na chu anti thei tak lo wangin a hranin candidate kan nei ta ani ati Congress candidate Pulal Biak Zama chuan ram namle sa kho himnan thei top chua atum thu a soya India ram chu din hunder thonga adinga ke chiat te po a lo om hle ti te hemi awang hian mithil chik mi te chuan ngai tua na an se na tul hle ti soya
ep tu tang ho India chu an chet that arin thu le apui turin Mizoram mi puite asom thu asoi pulal biak zama hi mar chini khat sang khazukwa somruk khana izol veng hluya pianga kum sang khazukwa somret pariat kum tira Mizoram Police Service zomin sarkar na atholai hian district rang SP na te thokin traffic SP na te po alo thok towa Home Department a hian a pension thlengin secretary thlenga kai sangin Mizoram Police Service atanga Home Secretary ni masaberani heti lai hian ZPM chuan an candidate atan Richard Vanel mangaya an puan thu kan channel ngeya po kan lo tar chuak to ani kha kumin Lok Sabha in thlanpui nei tura ZPM chuan candidate atan Richard Vanel mangaya Sons of Wing Commander Vanel zoma veng hlui chuan thlanga ZPM Lok Sabha MP candidate tur puan na in khom ZPM office a nei ni in ZPM President Pulal Lian So tan an candidate tur chu Richard Vanel mangai kumsomli panga ani thu puangin an candidate chu vote theu turin mipuya som bokani ZPM candidate tu Richard Vanel mangai chuan thu soin MP candidate ni chu aruka amathlir ani ve thin thu asoya chuti rualin ZPM in unofficial candidate atana anvor chuak ta chu chona lian takani thu asoi pu Richard Vanel mangai chuan MP candidate ni chu ahu phur rualin Chief Minister Pulal du omakai hroina noya kalphung thar mipui sarkara mi beiseina te hlen chuange ya tum thu asoya Mizoram mipui zong te in vote hlutak min peturin in khongai na kadilani ati ZPM MP candidate tur Richard Vanel mangai hi kumsang khazukwa somsari pariat khan Gorakhpur Uttar Pradesh sa apianga zirna lama bikom ni in mamko a assistant manager lo ni to a kumsang thile som panga khan early retirement in kut koi azon na lam halu chilta ani heti lai hian nimin lam march ani somni pani khan Mizo National Front chuan tun Lok Sabha in thlanpui lo om tura an candidate turan puanga tuna Rajya Sabha member Puke Vanel vena chu Lok Sabha in thlanpuya an candidate turen an puang nimin khan MNF party president Puzoram thanga chuan parliament 18 Lok Sabha in thlanpui lo om tura tan MNF candidate a puanga candidate tur chu Rajya Sabha member nilai MNF General Headquarters NCC member nilai Puke Vanel vena ani MNF candidate chuan pile pu chuan tur anei velo thu asoi Lok Sabha MP candidate ke Vanel vena chuan MP candidate atana ruat ani chu lom omati thu asoya in thlan campaign nan sum le pai ka nei lo pile pu atangin belfa kom chuan tur ka nei lo mipui te khongai be sein pathian le kan ramtan karon pen chuak don ani ati NDA le India UPA ti thin in Epnakara regional party te kan tel ve don ani a Mizoram MP chuan sarkar siamna kauri kan tu phak lo NDA hi a sarkar le nge yarin om uniform civil code an ron ti puitlin po arin om chu wangin NDA sarkar do atul na sa don Trump kalme ka NDA sarkar do dal na sa berpol kani MP fangtan thil ti harsa ama ero chu awbeng chen ngam mangai ati Hindi thiama poimo anti lain kumthum le achan ve chunga thu soilo an la tam mai Hindi le English thiama in ril ruput manga poimo zok tin English thiam lutuk ain kan sap tong thiam dan hi atok chia an thre thiam zok ati a Lok Sabha a hian min thlang tling ani chuan Mizo tongin thu kala soyang ti in Mizoram mi puita vote adil ngalani tun MP election a hian independent candidate tur singa Mizo Palar Pulal Shred ringa changte potel ani hi MP election hunhung bera po khan loading to in tun nai khan Congress party a chhuasan nani kha Lok Sabha in thlanpui sang ni somni paliatan nimin mar chuni somni pani sang ni somni pali tlai dar thum thlenga Parliament constituency Mizoram hena nomination thelut mi pakhata om to a pu Richard Vanel mangaya kumsomli panga venghlui aizol Zoram People's Movement Party chuan nimin chhun khan RO office DC aizola nomination of file ani nimin ni somni pani thleng khan ani chia hi nomination file om chhun alani ole khati chin kha tun trum politics huanga kan thungai thlak thei te chuni ta sela kan taran ta ka tang khan I ha hol zonga omani chuan comment lama run tar lang vero le